Hvala vam što ste došli. Pozdravljam vam u ime Književnog kluba 21. Ovakvih večeri će biti još. A dugo smo se i dogovarali o ovoj temi, Dostojevski i Niče. Predstavit će vam se Aleksandra Batinić, inače učenica 3. razreda gimnazije Palanačke, devojka još i slika, piše poeziju i vidjet ćemo još šta će biti do kraja, i profesor Stevo Ratković, koji je malo prednost mladim snagama. Prijatno. Dostojevski. U početku beše reč i reč beše Bog, a onda se reč smrtno razbole od filistarstva, Karamazovi se rodiše i progovoriše, više ništa ne beše isto. Analogno procesu od rođenja do retorstva odvijao se i proces zrenja logosa Dostojevskog kroz zamršeni sistem spojenih sudova, domišljenja i kritike. Od dečačke reminiscencije beznađa, zaboravljenih na periferiji Moskve, vladavačke socijalne utopije, preobraženja duševne strukture, do slavenofilstva i spoja gnostičkog, religijskog i mističkog. Prošavši vremenom kroz sve individualne i sistemske patose, katarze i mimezise, od izvorne misalnosti stiže se do misalnih izvora. Idući tako od kraja ka početku, neodoljivo jedinstveni među sapiensima, homo intelektualis, od široke palete ponuđenih dokaza o postojanju, bira propadanje kao stvarni, dokazivi i jedini. Na svu sreću, sa druge strane se čuje glas čoveka sumnje, homo suspectus, koji upozorava na varljivu bipolarnost puta koji vodi od početka ka kraju. U večnom traganju za istinom, a u globalnoj kakofoniji savremene civilizacije, rekapitulacija suštine se vraća na svoje početke i ponovo u žižu tragaoca postavlja delo velikog slovenskog i svetskog književnika i mislioca Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Čovjek je tajna. Ako se budeš bavio njenim odgonetanjem celog života, ne misli da si izgubio vreme. Ja se bavim tom tajnom jer želim da budem čovjek. Veliki psiholog je predosetio svoje prizvanje. Tajni čovjeka je posvećeno celokupno njegovo stvaralaštvo. U romanima Dostojevskog nema pejzaža i opisa prirode. On slika samo čoveka i ljudski svet. Njegovi heroji su ljudi savremene gradske civilizacije, koji su ispali iz prirodnog poretka sveta i otkinuli se od živog čoveka. Pisac se diči svojim realizmom. On ne opisuje apstraktnog opšte čoveka, koga je izmislio Jean-Jacques Rousseau, već realnog Evropljanina 19. veka sa svim bezizlaznim protivurečnostima njegovog bolnog saznanja. Ovom ruskom romanopiscu pripada otkriće istinskog lica heroja našeg mutnog vremena, čoveka iz podzemlja. Taj novi Hamlet je ranjen kugom sumnje, zatrovan refleksijom, osuđen na bezvoljnost i učenost. On je tragično usamljen i rascepljen. On posjeduje saznanje otrovanog miša. Psihološki opit Dostojevskog postao je slavan u čitavom svetu. Mnogo pre Freuda i škole psihoanalitičara, on je počeo da se pogružava u dubine podsvesti i da ispituje duševni život dece i omladine. On izučava psihu umno poremećenih ljudi, manijaka, fanatika, zločinaca, samoubica. U Dostojevskom kao psihopatologu i kriminalisti postoje specijalne studije. Međutim, njegova analiza nije ograničena samo na individualnu psihologiju. On prodire u socijalnu psihologiju, porodičnu, društvenu, narodnu. Njegova najdublja prozrenja se tiču narodne duše, metafizičkog svejedinstva čovečanstva. Psihologija je samo površinski sloj opita Dostojevskog. Ona za njega nije cilj, nego sredstvo, jer oblast duševnog života je samo predvorje života duha. U jednoj beležci u njegovim zapisima nalazimo njegovu primjedbu. Mene zovu psihologom, to nije tačno. Ja sam samo realist u višem smislu, to jest da slikam sve dubine ljudske duše. Dostojevski je imao svoje učenje o čoveku. U tome je njegov ogromni istorijski značaj. Sve svoje stvaralačke snage on je posvetio borbi za odbranu duhovne čovekove prirode, zaštitu njegovog dostojanstva, ličnosti i slobode.
Pisac zločina i kazne doživeo je na svom ličnom opitu tragičnu epohu sloma humanizma. Pred njegovim očima humanizam se odvajao od svog hrišćanskog korenja i pretvarao u bogobojstvo. Započinjući sa oslobađanjem čoveka od teologije i metafizike, on je završio svojim ropstvom, zakonima prirode i nužnosti. Čovek je bio priznat za prirodno biće, potčinjeno načelima interesa i razumnog egoizma. Bila mu je oduzeta njegova metafizička dubina, treća dimenzija, obraz Božji. Humanizam je imao nameru da uzdigne čoveka i sravno ga je unizio. I sam Dostojevski je bio humanista, prošao je kroz sve njegove sablazni i bio zatrovan njegovim otrovom. Pitanje čovekove suštine je vanvremensko i svevremensko i od strane Dostojevskog nije postavljeno prvi put. Istim pitanjima su se verodostojno bavili Nietzsche, Kierkegaard i mnogi drugi. Ali nikada pre njega unutrašnja, metafizička noseologija čoveka nije bila tako osvetljena. Nova teorija antropocentrije duha otkriva i novog čoveka, kao biće duboke i nepomirljive raspolućenosti podsvesnog, što je odlika većine ličnosti njegovog opusa. Autoktonost svakog lika ogleda se u težini njihovog prsta koji nosi i važnosti pitanja koja postavljaju u ime celog čovečanstva. Ovo multiliterarno dijalektičko mnogoglasje dobija posebno mesto i naziv u književno-filozofskoj hijerarhiji – religiozni realizam. Bez namere da dokazuje da zasniva filozofski sistem, Dostojevski ogromnom duhovnom snagom ličnog metafizičkog iskustva razvija i produbljuje dijalektiku prokletih pitanja, religiozne problematike, inicirajući niz novih teorija, teorije svejedinstva sa izrazitim predstavnicima Savinim i Frankom, sofologije, Florenski i Bulgakov, kosmizma, Morjavljev, Ciolokovski, metafizike srca, Višeslav, Iljin, personalizma, Perđajev, egzistencijalizma, Šestov itd. Tako se problematika teodicije multiplicira u nastojanju da ukaže na bogočovečanstvo kao sinergiju svakog istinskog ljudskog mišljenja u traženju mogućeg rješenja u ishodu arhetipske borbe dobra i zla. Pošto je spinozijansko društvo slobodnih ljudi u fundamentu utopističko, Dostojevski u prvi plan izvlači svu tragičnost sukoba među ljudima koja potiče od nemoći da se prevlada stihijski, nagonski deo prirode. Ova sumorna vizija čovekove prirode u romanu Braće Karamazovi je tako eksplicitno izgradirana da formira vid specifičnog načina življenja, karamazovštine. Ovi surovi ljudi i njihovi postupci su determinisani animozitetom, nedovoljnošću, čak poremećenošću čovekove prirode. Od svih junaka Dostojevskog, ipak bi samo Ivan Karamazov mogao napisati sve njegove romane, smatrao je Leonid Grossman, a pisac kroz lik ovog mladog studenta, poluateiste i polualtruiste, postavlja između ostalih i teze o nespojivosti ljudske sreće i slobode, postojanju Boga i opravdanosti njegovog postojanja, o dubokom polaritetu između pravosnažnog nauke konglomerata i prokletstva intuitivnosti. Na početku poznatog razgovora i upoznavanja braće, Ivan, ne bez ironije, večna svetska pitanja koja zaokupljuju obrazovnog ruskog čoveka, deli u osnovi na dve, međusobno povezane grupe. Oni koji veruju u Boga bave se o njemu pitanjem postojanja Boga i besmrtnosti, a oni koji ne veruju pitanjem socijalizma i anarhizma, odnosno preuređenja celog sveta. Vođen perom Dostojevskog, prividno, nekonveksivno, u formi koja, reklo bi se, ne pruža za to previše prostora, dijalog braće u krčmi, Ivan se ipak vrlo temeljno određuje prema obema grupama pitanja. U glavi naslovljenoj Pobuna, koja se u sekundarnim izvorima katkada naziva i ruski kandid, Ivan zauzima volterovsko stanovište u beskrajnom jazu između stvarnih patnji čovečanstva s jedne strane i Leibnizove ideje o tome da Bog rukovođen principom boljeg stvorio najbolji od svih mogućih svetova. Ivan, taj ruski kandid, deli, ali i snagom svoga vlastitog tragičnog doživljavanja toga najboljeg među svetovima, mnogostruko produbljuje Volterovu pobunu i patnje uopšte. U osnovi je, naravno, problem ravnoteže dobra i zla u svetu, kao i svrha toga zla. Iz dubina svoga bića Ivan ustaje protiv teze Leibnizovog racionalnog optimizma
da je zlo u svetu zapravo samo sredstvo za postizanje višeg dobra, te da postojanje zla nije nikakav dokaz protiv Božjeg milosrđa. Pitanje koje se pritom ne postavlja eksplicitno, ali nužno proističe, a za koje je Ivan temeljno pripremio negativan odgovor, jeste, zar dakle posle svega ipak postoji Bog? Kakav bi to bio Bog koji utire suze tek posle? I kakav bi to bio Bog koji ne kažnjava zločinca i mučitelja odmah, sada i ovdje? Sva ta pitanja Ivan postavlja u vreme ljubavi prema čoveku i čovečanstvu. No, kako usmeriti tu ljubav prema čoveku? Kako ga usrećiti i osloboditi patnje? I šta su osnovni uzroci tih patnji? Pošavši od ideje o nespojivosti ljudske sreće i slobode, Ivan odatle dosledno izvodi grandiozni projekat preuređenja i usmeno aljuši izloženoj poemi, veliki inkvizitor. Hristova posjeta ljudima nekakav međudolazak u vreme španske inkvizicije. Dakle, kada je zbir ljudskih patnji i straha dolazio do krajnosti, koristi se ovde za ispovest jednoga od zamišljenih idejnih arhitekata ove monstruozne katoličke institucije, velikog inkvizitora. Riječ je, međutim, o alegoriji sa znatno širim, univerzalnijim implikacijama nego što bi to bila puka kritika katolicizma ili pak nekakva apologija pravoslavlja. Tu su se u živu našle ničejanske ideje nadčoveštva, podele na jake i slabe, dvostrukog morala, morala robova i morala predvodnika, ali pre svega ipak ideje praktičnog preuređenja društva, popunjen anarhizam, socijalizam. To preuređenje projektuje se u smeru nivelacije većine u duhu blaženstva, pošto je prethodno oduzeto pravo spoznaje dobra i zla, slobode izbora, a sa druge strane u smeru izdvajanja manjine posvećenih koje je to pravo većine prenela na sebe. Na taj način samo se prividno negira popunjenova ideja o apsolutnoj slobodi individuuma. Dokazuje se, naime, da je pojam slobode, ako je lišen pozitivnog sadržaja, u ovom slučaju slobodne vere u Hristovu propoved ljubavi prema bližnjim, čista potencija, koja je po svojim praktičnim posljedicama jednaka negaciji same suštine ljudskog bića. Posebno u legendi o velikom inkvizitoru kulminira protivurečnost realizma stvarnog života i istinitosti ljudske prirode, raskol između Boga čoveka i čoveka Boga. Ivan Karamazov dobro poznaje krst kao strašan dokaz, pa je okosnica ove legende Hrist i njegove iskušenja koje su uzdignuta do sistemskog načela. U odbranu patnje čovečanstva uzrokovane previsokim božanskim zahtevima ustaje veliki inkvizitor, koja je daleko univerzalnija alegorija od puke katoličke ili pravoslavne estafologije. On nastupa sa pozicije savršenog poznavaoca ljudske prirode i apsolutnog vladara na zemlji, ukinuši sve što je metafizičko, vanvremensko, neuništivo i nebesko, negirajući sve postulate uzvišenosti. On sa prečudnom saglasnošću ljudi obara nebo na zemlji, stvorivši novu ličnu teologiju. Hrist optužuje za selektivnu ljubav prema izabranima, dakle, ne voleći većinu ti ne voliš čoveka uopšte. Takođe ga optužuje za svaljivanje preteškog bremena slobode na slaba pleća čovekova, precenjujući tako njihovu snagu, pa bi prema velikom inkvizitoru oduzimanje prava slobode i izbora, spoznaje dobra i zla, mnogo više usrećilo ljudski rod, pošto bi ravnomernije iznivelisalo blaženstvo tuposti. Veliki inkvizitor uspostavlja privid zemaljskog raja, ali je zlehuda pragmatičnost što on voli čovečanstvo, ali ne i pojedinca. Voli laž i njenu apstraktnu nedokazivost, ali ne i istinitost. Voli idolatrijski, ropski nagon čovekov, ali ne i čoveka buntovnika, čoveka slobodne volje. U fundamentu legende o velikom inkvizitoru nalazi se protokol ideja o dvostrukoj moralnosti, moralu robova i moralu predvodnika, ideja o podeli na jake i slabe i pravom značenju životvornosti i diaboličkih podela koje vode k uništenju čoveka. Suprotnost čovek po Bogu Ivana Karamazova i velikom inkvizitoru je Bogo čovek u licu starca Zosima. On spasenje i iskupljenje čovečanstva vidi u unutrašnjem moralnom preporodu i skladu kolektivnog čoveka kao osnovnim preduslovima ispunjenja vizije harmonije. Ono što takođe spasava urušeni svet, menjajući njegovu strukturu, je duboka, mistična, komunikacijska veza stvaralačkog čina sa Bogom. U stvaralačkom nadahnuću premošćava se ljudska čežnja za Bogom i božanska čežnja za čovekom, približavajući tako oltar raspete istine, oltaru slobode duha. Raspeta istina nema formalističkih ograničenja, a
a u sebi već sadrži asketizam od pokornosti i nepristajanja na porobljivačke zapovesti sveta. Neminovno se obrćući vremenskom patinom, ovaj roman metamorfozira od početnog stadijuma romana tajni do romana mita, otkrivajući nam u drugom i inim planovima proročku viziju transformacije tadašnjih grešnika i modernističkog gotskog nihilistu, rastarozanom između gnosisa, splina i kenosisa. Na pragu 21. veka misao Dostojevskog i lik velikog inkvizitora ništa nisu izgubili na svoje aktuelnosti. I danas, posle tekućih prevrata i revolucija, posle brojnih replika inkvizicije, posle nemerljivog zla u ime nekog utopističkog višeg dobra, vavilonska kula ljudske nevidelosti je narasla valjda do samog stepeništa Božih dveri. Postmodernistička globalna presa, često latentno represivna, potencira jednodimenzionalnost prirode, sveta i čoveka, beskrupulozno potirući sveto trojstvo balansa. Između sile i volje mora stajati sumnja. Ako je modern čovek dualistička unija materijaliste i tehnokrate, onda to modernom čoveku govori sam veliki inkvizitor sa pozicije gospodara obezdušene mase iz koje se individualni glas ne čuje sveopšte zaglušujući buke sveta.